Aye tapi duras medal aratu dagang istri. Duras medal aratu dua istri. Titiang sareng atien titiang irarong sampun saya dari aratu. Dewa Ratu Adi Rarung Sayu Wakti Kalintang Listu Ayu pengadegani dari dua gong istri. Siap. Turas medal aratu dua gong istri. Kalintang Listu Ayu pengadegani dua gong istiadi. Duras aratu Thank you.
palungo haratu dua istri napi sane mahawina dados matiosa kata wedana naratu dua istri terus nikahin sikian titiang sarang aden titiang iraro haratu Durus ngeniko ratu titiang wanta saya ge iriki ireng sepemedal palungo yang suagung istri ini durus napi sani pentan picayang titiang warungu ajani nah hadiraro pirengang sekenang jani pengenikan ide yang suagung istri ading aing ya durus ngenika ratu bagong istri titiang sarang imong titiang sampun saya genata pas ide bagong istri durus ratu bagong angsa kayan aneka lintang adiraro wenten panganika ide duagung istri angsa sebut kayon ide ne cara jani nah napi sane mawina naratu durus telang baus palung yang duagung istri coba katunong oleh sang Prabu adirarong ide duagung istri nikayang ide sampun ketunduk reng ide yang Prabu kediri raja ratu sayu waktu kadia sapunika kanikayang anesti nerang jana ratu kenikayang leluh nesti nerang jana irika ratu nikah sane mawina palungoh duagung istri ketunduk saking jagat kedirine ratu eta bibi apa bibi pada senawa nah gitu nyana diraro seperti dimangkin itu duagung istri tuh sing jadolen wantah ketunduk ide saking jagat kediraja kapi suno ide nelarang neluh nesti nerang jana itu di jagat kedirinya nadi soyakti kadia satu niku ratu duagung kadia sapunika nyereng mangkin nangkilen ida duagung lingser mangda ngijen pengenika reng kenahi mangkin ratu